memang yang pangolo na atina na buka memang niatin na tulisi sambung ha ilan suba menikah tak bere ede na salah tau make itu cocok nih apa si sambung memang ni napa kata bere yo buku mege curita na capu taluk batang tu 5 HP na kata Allahu Akbar wah pada ko sila lo na pamarungnya tu tapai palari. Okay. Jadi iya naro na kada tau pandri teh sapai na sabak melo ko jetu mangolo ko pong Allah taala pakanjaki batemu mangolo ri pong Allah taala. Na sabak iya ro sampajange oki kata bere perlu ki matika na sabak iya ko oki ro tamar oki ro tama. Aja hana kopi patehe na patama itu salah-salah itu jadi oki kata bere jadi nak kata pada teh sebelum kata bere pakan jaki memen duan rupa mobi tako pak bicara tau pandrita dalele anta abudallah ka anna katarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka kasiwiangi pommu rilalan na kasiwiangi yakini mah kada muita iya na lalan na tau matandre-tandre weh betungan na tau makanja na tepat na iya apa na tau kangiati pada kuniti pong Allah taala iya matoro dalele na pasikan na tau pandite waktu nang ka sahabat makutana ka paina Allah iya Rasulullah kinri mon rupang maka dia nabita wallahu alal arsy istawa ya rupang Allah taala ukui ars mon ya na tunang ka tafsir kami makada ya rupang Allah taala ki ars tudang ima kada mai malu pedupang ya kuya aja natap pangewangir apa iya ro nabi tawatu nama meraja nenre oko alam istawa menre oko sidratil muntaha loko alam istawa maka ukiro nei tei pong Allah taala si runtu inabita si pong Allah taala ya kotomelo mak bicara kesimpulan sederhana maka berarti ukiro mun rupungnya pak ukiro mun nei tei berarti rupungnya ukiro ya sekna alam istawa monro ya makone ro apa maka de mendre ina bitta ukko alam istawa ina sifat bicara langsung penge maka de tau pandite deje nakor walingi contoh maka da mendre ka aku boleh na pemataru mendre lako pangatae ukko ka pangatae lawi tei ulangi ukko gi ulangi pangatae mon rulangi gitu kan itu keren jenaro nak kata pandite aja mah kada menri nabi to kolam istawa ukur sifat bicara pong Allah taala angkai pun ngukur de pada ko makada menri ka aku pangatae uko mana pangatae lawi teh ulangi uko gi pangatae mon ulangi de maka kamu upabila jadi tapahangi jadi aja makada ukiro monro de nah, tapi iya ridi tau mata pae ukwi lalan na ati wat dingi pak di bola deni patama ipak di bola nasaba angka kuatak kali angka tu kolewe pak deni yakibua makadami wanafah tu fihi mirru dihembuskan dena kada halaka ya ko watak kali yakibua iya ko nuru Muhammad yakibua iya ko wanafah tu fihi mirru deni yakibua dihembuskan pada kada mak berung angka tapi dia niaki buah iya naro nahala mato tu puang Allah taala ina tu ampai to matewe to makada inna lillahi wa inna ilaihi rajiun poluk kui puange rewa ipemang de meto naki buah jadi engkau ko watakale tu dia niaki buah magi dia niaki buah iya naro ipake mapasi sumpul lori pom iya naro tapake mo tu de gaga baca-baca yang penting si kone ni tu apa ya sengi paringara tu tanya baca ya miko sikiri na baca aku maka di subhanallah baca tapi engkau tahu baca subhanallah dia dengar maka ke subhanallah sisa guna baca tapi dia peringaran tulin man leko-leko mina sama galuku mesti ni serangan riba laut tulis subhanallah maka matur subhanallah engkau tahu dia gaga na baca tapi atinna macawi ina sak disibapunge si salah iya ko baca maka dia teh sikiri iya ko penat ding maka dia tetap pakor paham ya isi salah maka dah kaya ni pakai makanya dua ia sikiri nasabi malaika nacata malaika ia tapak koro masarolak bi ini yang masam pejasuna isi saburakan nareko si jasijangi ko to makanya kong kato ko lirin na masigi anur sandre tutu matana
Amak-makko dega gana pau sandre-sandre bami aja tak ada tahu pa kunrun na tama masige tama matinro de tahu tapak korok kamah namo atu sisa burakan na tajama de tutule kalai. Nggih, jadi aja na jijina tu ampe to padre teh dulu makare ko mani bawang ya ko de gaga bacamu ya mu pake. Apa maka wata tahu pak komelo mana ngisur mak baca na de gaga bacana. Ada nak kana sekolah isuri mak guru nasa deje na bataliun ustaz yang ingat rasi capan ya lupa itu nah. Sila lona na sa ipodang ije na to ampe to pandite maka paringeramu bawa nang pakanjaki. Apa paringerangim itu? Ya, ide ka kana baca. Ya na to na kamakarami idi menipung ya itu bacaan. Betul kan ada tahu tawakal ya tije ya kade itu nang kau salahkan pak kade idi meni bawang. Keke magampa tapake. Kapasan na guru takali siden rewa kali ko ceramana makadai ko mani bawa magi-magi modele mo makadai ya to magampa musad dinge pada mati pak dompeng ni makada manyama sa dia ko maceke ngaceke ni ya ko makadai manyama to sa dia ko joka-joka ka joka-joka ni di mani bawa tatah yang penting taja mamigalutah ini pas sampajang yang ka tu Allahu akbar maka ballo tapi kali selese matoro kato biasa-biasa di mani bawang kaya manyama tasak di nama kamu tu garupan na ibadah ini mani ya kode tulet betul oko sa disampajangi madodo-dodongi oko pisikiri apa betul ya na to ampe mega-mega mo rupan na ibadah na lengi na bita nisa na bita makadang kau mak kumatu maka kunru nisa na pura na ilulu ngalino ni pitamana nisa na bita makadang kau mak kumatu tahu rapeng tahu lalaba tahu maka kunru duan rekami na jaman na pamita masuruga nisa na bita maka dat aceh dek mina pigau tak dosa pun mina sumbangan na makai kanilau oh nisa mana na bita tu tapi ya na to ampai maka na bita palapi-lapi nga amala na umakku pak nisa makadang kematu umakku makutu na pa daw umak na Nabi Musa maka galak masam paja yan na to na umak na Nabi ta maka ya ko dece na pigaw po ang umakku pag nakanga 10 ya ko dosa na pigaw chidi na mo catakang yan na to ampay to 5 ka to pandita ja mo selang yung pura masam paja cica na mo bali cica kamu patu bonus mo sera apa itu jadi aja mo ta pamaka na neraka de minawat dia capak dosa jadi maka to pandita nang kamu patu bonus mo na makadami dalile di gini matane de cina na ja na salama jadi itu ampe to pandita kong kato makibo kasalahan kada to ko ada mo kada tapata marana ka di tapa maka di nasa kamu pa bonus na serata ye napa na peci di dosa na jamay itu jadi gere mako itu to pandita ampe malomo de ka ang kataw makutano mo de nanay kemudahan jadi usahakan agama ini jangan sampai menakutkan ya ro inuliya tu pacarama pa marepa rampe makada yetu lalang tama suruga ina macila katogang iko dia tama suruga namaka na gana tarongi na bita ke kami tola mikila lupas sidak ka jaji makada de gaga di ko wasidak ka aja mo ko pasidak ka lalo sikiri mo la amakai ga makamu ga pa ke ga tonroy makada de gaga di to pagalung ustas di na to pagalung de na siya ga dosana apa aga na lo mi galung na campo minaita ye tengre guru sekolah makokoi latu sekolah kita pa Facebook na buka makadaki mega pala na pa mapaguru cocok di tapi mega todo sana apa aku tu 5 buka ni ko cocok di kono makanja na ita ya pagalungi tapi namo ita pagalungi makokoi magalato di magin ini kere jadi pakai ngamaya jadi usahakan ipegai video cetak yana royawa yana tunah kada Muhammadiyah berpasta di kul khairat betul kan alom-alom maka pigau decing aja lalu na kosong na pemurana-rana alemu kumeku matin rokowan di makadaki garumay gadosaku ni deciku na ujama napa tatobakan namunya itu yana to isa suruga na makanya gampala lang pak kika kami tahu maka kami tahu ki mate pa jana kami tahu ki mate na makada nabi tamasila surang yang mate ngang si batinro maka tayo kami matinro tan namanya amang maka ini cala tahu Pak Ustaz na de pura moni law na bita na podangi po Allah taala aja mo lengi sakarat umatku kumelo imate maka po Allah taala din na cocok sinin na matengang yang kamana sakarat na tapi susah na mati umakmu Muhammad mancaji palolodo sa iya jaja ta masusah na pemakanan nabi talikul lisan nasabi wasabi umati baina sitina wasabain ya ro umakku po ngaja na malampela da umuru na padu mana ro nabi isa ta sisa butaw ni madosa kami na mitala da mucalla Pak yana sisa butang umuruna na boto na haruara ratu na tau boto maka tita yo poko 70 mitaw ay palimatan na 30 taw na paja boto pa din anu lelari nga kiro iya aja na mitala da mo pato yang ponco na umuruna
Tapi maka dia nabi tena sebab cek dia umuruna, dia namita, pasti pahalana cek dek gitu. Palapi-lapi rengaya pahalana makku. Ayo papa do mama dulu maka da cik ina jam cik ditumoling, pegai biya untuk ya tu nama kai garupan ini. Jadi aja na itu ate patu maka da mema tete ko sila kubur maka nang kapapa guru na nabita na pura mane pita pacalang ko la kubur na maka nabita ko chako na pakana pacalang la kubur baca suratul mulk surah al-mundiah na pura ni pak guru ya mi ko deta baca iman rasa memang ni amakiro kemudian apa maka nabita ko chako icalla ya ko pura ko teme pacingi wi na pajong palaga itawe maka tahu na puji meto palaga itawe itu tim sukses ya Pak. Asal namo pa tim sukses di meto nang kanay kalah. Ikalay punggawana sukses toy. Patatang katawana. Tim sukses siya to din ang kanarogi. Pakalay tatak katawana. Maka dati tim sukses tanya tim kalah. Jadi itu jama-jama ya to na tumadari palagay tawe. Saparang gara-gara sapama nang ijana tawe na pa nakapunggawana mapangewani tahu Mario ni Pak Naseng kenapa dukung tapi dia tu gagak kumanya dia gagak itu bahaya lah itu iya nah jadi lalan naro okulala kubur makanya rupa cala kubur kemudian agak piti tahu pakutannya kalau pakutanana mungkar nakir napura ni napoda nabita maka dawi tu izaja malakan ya kau boleh dua malaikat akan aku tanah marok bukan ni kepuamu napura no tipu dawi ya kung kataw melo tama ujiya pa ni puda soal na magampan na jamay lalang. Agapi makadami ki pasagene ki burue nang kana pau nabita angaji ko na masagene ki buru. Asidak ko na malok ki buru. Sikiri supaya kuburamu bercahaya. Nang kamana moti na makamoti ga sikiri tinato ampai ko to purma berasalang ibace subhanallah 33 alhamdulillah 33 Allahu akbar 33 ina de gagaon ropa de ga sikiri na tatumpu indok kajewe suri masikiri to metama masikiri suri masikiri ina sikiri mana maka daga ni baca na de ni apal aya banar bismillah alhamdulillah ko de nagata apal aleng sikiri umum na pa kami kita masigi Allahumma ftahli abwaab rahmatika nasa dewa apal ustaz den kanya sikola ya kami kita makana bani bismillah meki matinro bismillah moto ki alhamdulillah meki manre bismillah moto ki pura ki manre alhamdulillah ya benar roh nah yang ko yamo patu deta pala ina lima tau kunrut tu pamase manita jang emak komi tu gampangan na jadi mak tu nak ada tau pandete yang penting de na lobang nang kamana muji te patama ikorangnya sebelum matinro ko patama ko korang alem na de gaga tau pa okilalan na lino yale ka istimewa maka wat di mapatama korak de nagan nasi di man kulallahu baca kata tu kun rupa ko di na den le baca yero aja tercapai maka pada gastas naga jero ikan naya ibaca ko ramalang itu tas ipal tamak korang siba kulallahu kata lu na nabita makada apa hadiah yalengi hadiah ya komelo ki pasire ke jumlah na deha tapi nasaba hadiah yalengi apa nisa nabita makadan kamatu umak aku tahu repah iya kosugu siya jama-jamana de nanule monroy mangaji ya nariyale kulallahu kata lu ya itu sampai Sayyidina Ali waktu na makada nabita pak na cinay manang isa rubangnya makada nabita ni ga macinay sa rubak ko makada ya Rasulullah makada nabita ko makiti sa yambarakan nigi mulai patamma ikorangnya na baca 30 geso sebelum subuh iya malay sa rubak ko mengaji manang mengaji Bubakar Sigan Rusu mengaji Umar mengaji Usman mengaji Sayyidina Ali mengaji to tapi Sayyidina Ali mengaji cinampalanda dia panapura si digeso tay mengaji matinro ni ali oh ni matinro iya Abu Bakar mengaji sana pure masa paya subuh tay taneka kata Nabi taniga tamma de gahaga de tamma Quran maka de Abu Bakar ya dua lampapi ya Rasulullah maka de Umar ya silampapi si tengah maka de Usman silampa mania maka day sabay tanay magali nabi tamaga sa dinali nakaday sabay aja bana tatanay de panagan na si dige si baca na tinro yato aja na de baja tama tu dia lagi si gandro si de to matinro to masya de tama palagi alin na de sila lona to mangaji na matinro maka day nabi tadi tanay mo de to na maringa pa mangaji matu iti mikir de nangaji si sana yoli sa dinali ni tanay magali
Nasa ya ka 10 tambah ya Rasulullah. Tasil sama nasa makalasi. Mana ka dapat tambah ko ka 10 rasa kay. Maka Nabi tapi ko memang nasa biasa wang kali ngeri lalap bocok ko ya Rasulullah dalam kalambu. Engkau memberitahukan kepada istri bahwa siapa yang membaca surah Al-Ikhlas 1 kali itu sama dengan seperti Al-Quran. Ia kui baca akka telu berarti pada kui patamma ikorangi akka cicang na akka telu pulau baca na paka lo matinro maka dari Nabi tai ko malay sa rubangnya. Jadi dia aja na tamasara nang kamu ya ini tahu kutu ku lahu na tagan rusuh. Jadi itu na makiro. Jadi dia itu agamanya meringan Pak, meringan. Dia betul kan ini to me itu susah wi. Ini to maka ringan kay kana me tola. Maka na pasidak ko ni pasidak kay lalo mamagi-magi na itu pasalama ki. Na makamoy galala tama suruga. Napani ang kaci tarte na to ni. Ang kaci di ibadah iya na ro ampay malada na surang atau pandite maka da pigaw lalo. Ega salawa. Ci di ibadah Pak, dari semua ibadah Pak kasibiang tadinya sampajangan isi di ibadah dari semua ibadah dua nonroi letu dua iya ko istighfar lah dilakukan pun Allah Ta'ala perbendaharaan pahala itu di sisi Allah iya ko tapakkoro loki pun Allah Ta'ala tapi iya salawa dua angka ko nabita angka to kupong Allah Ta'ala. Jadi ia tu salawae, ia tu ampai istimewa nasaba ia ro salawae angka catatan pahala solawat to kuna bitamunro. Angka to risisena pong Allah Ta'ala. Iya na romatu ipasitamba, iya na to nang kaya sa syafaat. Jadi ia ko kwe pong Allah Ta'ala din naganda makai nabite angka kuya po. Yan na to nakada nabito ko hadis sa Buhari. Maka nareko angka tau masalawa lo Korea dua malaika iutusu. Ci di malaya ro salawa angka ci di ko kiburu ko palatu kanga. Nasaba ang kami matola istoro ko nabita. Jadi ako masalawa ki akacica yan na to ampay po nga Allah Ta'ala si ba malaika na masalawa lo ko nabita. Nasaba dobulo miti pahalana. Yan na to nakada to pandrita. Iya ko de gaga mo pala liang salawa bawan. Apa iya na to salawa dua non rileto. Pada ko to makada cica mi matabu na dobolo. Iya to salawa. Jadi makir. Iya na to ampay tapi guys salawa. Tanapa ni pasti to leto. Apa talu to aga Pak. Insyaallah tapalansu tuh istighfar na sabab pong Allah Ta'ala. Langsung itu. Yang kedua salawat. Langsung itu sabab nabita. Yang ketiga pasidakah. Iya na to ampay komiki ya setau kanja Pak. Abas sabawan. Ya sengi tahu kanja. Namun dia tak sampaja aku mabasik tanpa makan dia tahu kanja. Iya tahu tu iba amalan. Iya nangka tahu Pak mancai tahu kalasi 20 tahun pemak bage-bage 5 pening itu tuh 5 sidak kata pemakan kanja payanu padahal 30 itu logimpe. Itu maka dia tu cale empai tu liter pi dia tu magala mak bere komelo ipa matodo teh apa deme to ina tak deme mati ya tu. Ima kada yung melo ya sa tau kanja abas sa bawa no tapa tau kanja ko je na namo 10 ko tau law pero natap pamadece kwakalo bas sa payano padahal napay do nga sumabagin kay te minggu-minggu pawagin na tapanalo pa ye itu jadi makotiha ina na to lampay tau mabas sa pa makanjala tau mabas sa puji bitau seke puji toy tapi si balikan na to seke majala da pak namo tau seke cacatoy. Sa seke payano padahal na mole na. Tapi itu kok kibat tasawuf Pak dega seke. Saya baca itu di beberapa kitab. Memang saya kemarin sempat bertanya. Magi rokok tasawuf ina dega bab pikir. Jadi itu kupat tasawuf dia itu nang kena tem seke deh. Masa memang tidak ada babnya. Yang ada di tasawuf itu bab tamak. Jadi kung kataw makada seke payano tanya yan maseke ko magalak nilaw. Pak dia tu nama seke, teko dia magalak mapaling. Aja negara tilaw ya gagana tanda dia nama seke. Entah, jadi dia tu gak bab seke, Pak, bab mangoami. Itu gitu. Jadi ya kong kata, ini tu nama kayak kata, nasa kasyati melo ya ternyata melo ya iko malah sati. Disibalikan na itu, taparesannya itu nampak ada ibda binafsi.
Katong kasi ato nasa law ko warungi nasa sipulumana manreti na postisyo ko Facebook maka alhamdulillah hari ini kita makan bebek. Poh kasi ato nasa melo yacha tanya tahu melo yacha ngiko malasati. Pak melo beto ko manre na din yoli ko. Ito akhir kasi ito nasa yano lo makanasa na postisyo ato nasa macan ne ko yolo na baitulay nasa matawa pa melo siya yacha tanya tahu melo yacha ngiko masud sa papel na di mapadegaduy mo. Ito kita niya tahu iko malasa. Maka na makaseke ano tanyan maseke ko magala mapaling aja negara bilaw tanda din na maseke tahu itu yang agama kita makanya begitu pa aja na tahu tulisalakan na hindi malasa. Akhirul kalam Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.